vidim buradan bak. Dakle, odavde počinje, ili tako? Evo odavde. I kako se ovo tačno zove ovde? Ovdje mjesto je Ilna reka. Ilna reka. Ilna reka. I to izgovor je malo drugačiji akcenat, Ilna reka. Da. Zato što je, evo, reka je. Vidiš je ovdje jedna divna, čista. Pogledaj ovdje. Pogledaj me ovdje. Pogledaj. Pogledaj. Ilna reka. Ilna. Evo vidi. Prirodni fenomen. Ne mislim da je na nekom drugom mjestu ovo bi bilo festival. Narcisa. Festival, da, narcisa. Inače na lokalnom govoru Babinzabec. Babinzabec. Da, u gori, a kod Albanaca imaju neki naziv drugačiji. Pa mislim Agulče. Mislim, ali nisam najsigurniji, znam, vidim da tako pišu. Ima dosta lokalnih naziva. A inače mu je zvanično naučno ime Narci. Narcis poeticus. Haydi Ramzi haydi. Ramno ishiroko mamo ramno ishiroko. Hey hey zvebelo senoza. Hey hey zvebelo senoza. Haydi Ramzi. Haydi Ramzi geçiyor, haydi dala dala dala. Neydi size nazbalan, uzun
a ima 10 hektara ovde. Stvarno. I mislim da sam bolje ovi. Ajucine, majko muri, karente, kako da ja zemam, i Liljana, Liljana moba uba. Ajucine, majko muri, karente, kako da ja zemam, Stvarno. i Liljana, Liljana moma uba. Haydi Ramşe Beşiri haydi. Hop. Ovo je polje narcisa koje se nalazi negde između Šištevca i Novog Sela. Mjesto se zove Ilna reka, to je verovatno stari naziv. Inače, zadnjih nekoliko desetak godina ovo je postala atrakcija jer ranije nisu bili upoznati ljudi da postoji nešto ovako. To je jedan prirodni rezervat, znači to je sve prirodno, ništa, sve je samoniklo, nema ničega da je ljudska ruka u tome učestvovala. Ja ne vjerujem da na prostorima Balkana postoji nešto slično. Vidio sam da u Sloveniji, u Golici, negde gore imaju neki predio ovako sa narcisima, ali on je, ne vjerujem da je ovoliko prostran, ovaj je na nekoliko hektara, s jedne strane, s druge strane ovo je ambijent, okruženje mu je divno. Ovo mjesto je negde na 1200 metara nadmorske visine i u podnožju je planine Kalabak koja je na 2177 metara. Prilaz do mjesta za 1 kilometar je loš taj put makadamski, a ostalo je već asfaltnim putem se može stići. Najveći problem je što ovo nije iskorišćeno od strane institucija da se nešto napravi, neka manifestacija poput Dani narcisa ili tako slično. Inače, na lokalnom govoru goranskom ovaj cvet zove se Babin Zabec i naziv dokle je rekao, pa gdje ti nađoše takvo ime, najlepši cvete
i zaista ja ne znam odakle nekoga to asociralo na babin zub ili babin zub, ali narod daje imena prema nečemu. Postoji i legenda o ovome, ispričana o tome kako je ova rijeka dobila ime. Neka djevojka zajedno sa još dvije druge iz Borja i Broda igrale su ples sa mjesečnom noću, skinule se gole. Roditelji su mislili da su im djevojke poludjele i onda je svaka okončala na svoj način. Ona iz Broda bacila se tamo negde sa onih stjena gde borave divokoze, ona iz Borja je pokušala da dohvati neku trešnju na ivici nekog ponora i ona je tako završila, a ova ovdje Ilina, ona se bacila u ovu rijeku i tako zbog toga se ova rijeka zove Ilna reka. Dolazim iz opštine Divjak, nedaleko od Ljušnje na Primorju. Kada procveta narcis, uvek sa prijateljima i rodbinom dolazimo ovde. Posećujemo ovo mesto i lepotu koje je samo Bog mogao da stvori. Država, međutim, ništa ne ulaže u infrastrukturu. Put je 1,5 km dosta loš. Kola smo morali da ostavimo na pola puta. Treba vrlo malo kako bi se rešili brojni problemi. Tu jemi në zonën më të bukur të Shqipërisë, në bjeshkat e Kuksit, ose të Shishtavecit, si që njohim ne shqiptarët. Kjo duket qartë që shikoje çfarë mrekullie kemi ne, edhe sa të kujdesshëm jemi edhe për natyrën. Ovde smo u najlepšem delu Albanije, na planinama Kuksa ili Šištaveca, kako kažemo mi Albanci. Pogledajte dobro kakvu čudesnu lepotu posjedujemo i koliko smo mi pažljivi prema prirodi. Istina, nema dobru infrastrukturu, ali meni se dopada ovako kako je. Netaknuta priroda. Dolazimo iz primorskog dela. Drugi put sam ovde i po meni ovo je raj za turiste i prelepi krajolik. Koristim vaš kanal da sve Albance, ali sve ljude iz Evrope i celoga sveta koji žele da uživaju u ovom polju narcisa, da dođu i sami se uvere u ovo što govorim, da dožive kosmičko vraćanje prirodi. Zato ne treba puno. Mi smo gostoprimljiv narod, pa neka dođu i uvere se u to. Bukuritë e natyrës shqiptare, ta vinë ta frekuentojnë vendin e tyre. Mislim da je jedan od ovo je čudo prirode, dakle po meni ja dolazim svake godine i smatram kad god dođem ovde
osjećam svoj kosmički povratak prirodi i osjećam se, jako sam već sad ove godine napunio 7 decenija, ja kad budem ovdje, ja se osjećam kao mladić, kao čovjek, kao momak od 20 godina, zato što je ovo cveće i ove su livade mladosti i mene je drago kad vidim da su prije par dana ovdje bili učenici iz škola u Kruševu, dolaze učenici iz albanskih, iz Tirane, ne znam odakle ne, da obiđu ovo mjesto i mislim da svakim danom postaje popularnije i danas pitaju ljudi, da kad razgovaraju, kažu jesi li bio tamo kod onih Narcisa ili kod Babinzaveca, otprilike to je neko mjerilo da li je neko posjetio ovo mjesto. Mislim da je nevjerovatno jedna ljepota koja stanuje ovdje. Ovo je onu poemu, onu anegdotu što rekao ste vi, objavio je i naš... Napisao Namik Dok. Namik Dok, ne? Da, on je tu anegdotu napisao na albanskom, ja sam je preveo na bosanskom, a na lokalnom govoru je to preveo Nevruz Mehmeti i ona će biti sada uskoro objavljena u Španiji na španskom jeziku, ta anegdota, mada ta anegdota je objavljena u jednoj knjizi ranije, Namikovoj, u jednom romanu. On je tu anegdotu objavio jednom, ja sam to preveo na bosanski i štampana je u Sarajevu, a sada je ponavlja u novoj knjizi gdje je više, otprilike 52 anegdote iz gore. Nisu to anegdote, to su legende, a anegdote su nešto drugo o poznatim ličnostima. Ovo su mahom ličnosti koje nisu to dovoljno poznate, mogu biti, inače ove 3 djevojke koje pominje Namik Dokle, one su gorske vile ili na goranskom ih zovemo perije. A kod nas se kaže Samovile. Samovile, imamo i mi mjesta Samovila u Zlipotoku, mjesto isto gdje odlaze mladi s proljeća da prave ta svoja veselja i mjesto se zove Samovila. Vrlo interesantno je to i taj naziv Samovila. To je povezano sa starim vjerovanjima, tradicijom, kulturom i to je jedna civilizacija koja polako nestaje, ali koja ima svoje vrijednosti i svoje kvalitete. Pomenuli ste malo pre učenike iz Kruševa. Evo mi imamo nastavu na bosanskom u Prizrenu, imate u Dragašu. Šta bi trebalo? Možda bismo mogli da uputimo jedan apel odavde da ipak dođu da vide ovo čudo prirode, ovu lepotu, a tako blizu. Pa dobro, ja mislim da su dovoljno upoznati sad preko društvenih mreža. Mene kontaktiraju mnogi ljudi, čak i iz inostranstva, kada je otprilike, evo sad me ovih dana kontaktirali prijatelji, čak je prošle godine su neki dolazili iz Ciriha, iz Beča da to vide, jer je to period kada ljudi nisu ovdje. Skoro su bili oko 1. maja, ali ovo cvjeta u periodu od 20. do 30. maja. Tu je otprilike u tom. Može biti nešto ranije, nešto kasnije, u zavisnosti od vremena, ali je otprilike 25. maj, kao danas je 25. i je neki centralni datum kada nećete promašiti da dođete tog dana. Eventualno može biti nekada i do 1. juna i to kratko traje. To cvjetanje traje 10-15 dana. Zadnjih godina ima dosta da se uništava, da ga mnogi uništavaju. Čovjekova ruka može da uništi sve. Ja se toga najviše plašim. Za sada se ovo održava i opstaje i dobija sve više na značaju. Ja sam prošle godine dolazio i danas će biti kasnije, mi smo nešto rano danas došli, a inače i danas će biti puno ljudi. Evo vidimo ovdje već ljudi odozdo. Da, to su koji dolaze, ne znam odakle su ti ljudi. Dakle, vjerovatno su to ljudi iz centralne, dole iz juga Albanije, negdje možda Tirane, ali dolaze iz Kosova, iz gore naše, znači s one strane, znači u kosovskom dijelu gore dolazi veliki broj ljudi, gotovo je danas to postala atrakcija, dolaze porodično sa djecom i to je otprilike jedna od najpoznatijih destinacija u novije vrijeme. Jedino je taj put koji evo godinama ima tu gore i odličan restoran, i do njega nije izgrađen put makadam, barem da je i makadam, nego je
sa lokvama, sa tim za luksuzna auta je malo teže. Moguće je da se stigne ovdje i pješke iz pravca Novog Sela, ali ljudi to ne znaju. I malo je skrovito mjesto da se pronađe. Po prvi put kad neko dolazi, malo mu je teže da ovo nađe. Ali ja preporučujem svima kogod želi da udahne dah prirode, da se osjeti da taj kontakt sa prirodom, direktan kontakt sa prirodom, gdje ništa nije, dakle, apsolutno ovako je bilo možda i prije 200, 300, 1000 godina. Dakle, ovdje nema ničega da je, jedino vidim neke stubove prema štali gore na Planinskoj gdje su instalirali struju, ništa drugo nema od ljudske ruke, osim tih stubova za električnu struju. A ipak je ovo privatna imovina. A da, ovo su neke livade koje pripadaju privatnicima i vidim da, mada ovo cveće i ovu travu ne koristi stoka. Ona ima, moguće da ima i otrovnog nečeg u sebi. Vjerovatno je narcis takav zato što je narcisoidan i on ne dozvoljava da ga, on je onako malo previše... Dakle, ljubomoran, je li tako? Ne samo ljubomoran, on je malo ne dozvoljava da bude neko kao on. I zbog toga travu narcisa, znači ovu travu stoka i ne jede. Izbjegava. I vjerovatno zbog toga i opstaje, inače bi on bio uništen prije nego procveta. I zbog toga on ostaje takav zato što je Narcis poeticus. Mislim da je ovo vrsta narcisa koja se zove Narcis poeticus. Dakle, to govori dovoljno, to je latinski naziv. Ja sam jedan od zaljubljenika u ovo polje, to je polje narcisa i dokle god mogu, dokle moje noge hodaju, ja ću dolaziti svake godine, ako budem zdrav i koliko mogu, koliko imam. Jer smatram da se osjećam najlagodnije ovdje, osjećam se kao da nisam na ovom svijetu, kao da tamo negdje na onom drugom svijetu boravim, ako Bog da, i gdje borave oni bolji. Ali ne znam kako će biti.
pa